masisiba laban ka. Ay galadya ta boxing ka. Ay wajak lama masisiba yamangan. Ay konsano ka mang. Panangan laya, panangan. Ay noon labay mo laban masisiba latad San Carlos City, Pangasinan. Aga, laban ta masisiba, laban ta. Kujak lang tinatan masisiba, Jad San Carlos, yami pangan. Ay syempre, agalamak na tilak si Sir Edelberto Tan. Ay syempre, mas shakso number 1. Kanan takala masisiba. Akasabitila lang ti masisiba, yamangog to. Ay say kwangko, apurayo sir, tanara sa nga. Ay napalaban tinala masisiba, panangan na lamo iya. Ay wajah Thailand tinata masisiba, Chong's Chicken Inasal, Jad San Carlos City, Pangasinan. Ay la si sir, i-orderan dakla. Ay awak lamo masisiba, na relax, akta libre la lamo. Singgerya talaga grasya siya masisiba. Nalak nanti may minum masisiba taman nang lain na akan tayo napalaban tila lama. Makapalay lupa to yan talaga yung masisiba. Ne wajala mampipili la agayla. Ay napalaban tayo sa saya ay. Ay hindi ba nila masisiba basta napusul tayo ibuwag tina ibuwag. Pero habang panalagar ko masisiba pimaway tayo tanang tayo. Tanan ni manak niya nang ay quality manaya dya masamsami. Ang ubto ni Rabat mailuluto da masamsami lang. Ni may taga-serve da, shout out sa'yo taga-serve. Aliwa manaya, waiter manaya tawag da, santa taga kamo. Kaya lang masisiba, may alaga rin tayo. Ay sus, wala ni manaya pasabaw-sabaw da dya. Ay pero ako pinansin, tasay inunak, say manok, ay manok. Ayagi balbalang masamsami. Ay sa agwapan si masisiba nan umpisa laran angan siyak andi ni ay mampapabitin kayon mao. Ay katon siyak masisiba tagkulabay sa pautit imbuwabok la inyariyar tila masisiba. Ay agi apabili biyak sir. Duga may kwanda masamsami sunod to San Carlos. Ay katon masisiba no labay yung manganja ta masamsami dya lakilaba dyaed San Carlos. Katon ang gadya tila ba masisiba tanak sila wala na yari. Katon sa imbaga nan ote ay salamat sir na sel naupo.